ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro kuvayo. Uno munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga riti rinda icyo yakugize. Iryo niyo jambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uno munsi. Turasoma amajambo y'Imana nk'uko yanditswe mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere. Turasoma ku murongo wa 3 tugeze ku wa 4, cyo dusimba gato dusome no ku murongo w'8. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko umwami abarira Ashipenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe mu Bisirayeli bo mu nda y'ingoma n'abo mu bapfasoni b'imisore batagira agasembwa ariko b'indanga bari uburyo mu by'ubwenge bwose, b'abahanga mu byo kumenya, b'insorongozi mu by'ubwenge kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Ku murongo w'8, maze Daniyeli abwira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ibyo kurya by'umwami cyangwa igitwire yuhira. Nicyo cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Amen. Mwami Yesu, turagushimiye ku bw'aya majambo. Reka abe ari we wivugira jewe nasabwe gusa igikoresho, maze aya majambo yawe ashikane benshi mu kugororoka mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana, ni iri jambo rivuga ngo rinda icyo yakugize. Niryo jambo tugiye gusangira. Aya majambo duhere gusoma ari mu gitabo cya Daniyeli, avuga inkuru yo mu gihe cya Daniyeli. Umwami Nebukadineza yari umwami w'i Babuloni, ngo igihe kimwe yateye i Yerusalemu. Amaze kuhatera arahanesha, aca avuga yuko bamurobaniriza mu Bisirayeli imisore y'indanga. Bibiliya yavuze ngo itagira agasembwa, iciye ubwenge, imisore y'ubwenge itagira agasembwa. Nuko yashaka ngo abatware baje gukora ibwami. Nuko baje ibwami, bamaze kugera ibwami, muri abo yatwaye harimo uwitwa Daniyeli na bagenzi biwe. Nuko Daniyeli kuko yari azi neza ko ari umusore atagira agasembwa, ko ari umusore ari n'Imana, ko ari umusore Imana yarobanuye, ko ari umusore atinya Imana akagendana n'icyo Imana igomba, aravuga ngo jewe ahantu ngomba kumenya icyo nicyo. Nuko kuko ibwami hariho indya barya, ariko Daniyeli azirabe indya barya n'inyobwa banywa, atasanga n'inyobwa hamwe azinyoye cyane akarya ibiribwa byaho ibwami byari bishoboye guca bimwanduza bikamutandukanya n'Imana yiwe. Daniyeli yifatira ingingo mu mutima, aravuga ati uko byogenda byose sinemera kurya ibintu byotandukanye n'Imana yanjye, sinemera kurya ibintu byonyanduza, sinemera kurya ibintu byonyanduza. Aca asaba umukuru yari ari kubakurikirana, amusaba yuko yomurekurire ntibaze barye kuri ibyo byo kurya, baze birire gusa indya gusa, imboga, banywe n'amazi gusa. Nshaka kuvuga iki nshuti mukundwa uri kurankurikirana? Reka nakubwire nshuti mukundwa, hari ibintu wowe utarekuriwe gukora kuko Imana hari icyo yashyize muri wewe. Hari ibintu wowe udakeneye kuvuga cyangwa kugenderamo kuko we hari icyo Imana yakugize. Uri uwera w'Imana, uri umwami n'umuherezi, uri umwana w'Imana. Hari ibyo abandi bashobora gukora ntihagire icyo bibabwira, hari ibyo abandi bashobora kugenderamo ntihagire icyo bibabwira, ariko we nagomba nakubwira ngo uri umugabane w'Imana, uri uwera w'Imana. Hari ibyo utagomba kugenderamo, hari ibyo utagomba gukora kugira ngo urinde icyo Imana yakugize. Hari ibyo utagomba gukora kugira ngo urinde icyo Imana yakugize. Hari n'imyambaro utagomba kwambara kugira ngo uzigame urinde icyo Imana yakugize. Reka nkubwire ngo abandi baca kugendera mu busambanyi, abandi baca kugendera mu busuma, abandi baca kugendera mu by'ibinyoma, ariko nagomba kubwira ngo wowe nurinde icyo Imana yakugize, nurinde icyo Imana yakugize.
wirinde kujya mu byoba bigutandukanya n'Imana yawe, wirinde gukora ibyoba bigutandukanya n'Imana yawe, ibyoba bituma Imana yawe ija kure yawe. Rinda icyo yakugize, zigama icyo Imana yakugize. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen.